भाजप पक्षाचो जाहीरनामो तयार करपा खातीर आतां लोकांकडल्यान सूचना घेतले. त्या खातीर लोकांच्या दाराचेर भोंवतले. भाजपा कडल्यान लोकांक कितें जाय तें बरोवन दाराचेर येवपी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां कडेन आशिल्ल्या झोळयेन घालचे, अशी म्हायती भाजपाचो उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धेन पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या. केवळ लोकांकडून सूचना घेणं हे तर आहेच, आणि त्याचा तपशीलही आपल्यापर्यंत आलेला आहे की आपल्याला जी एक मतपेटीसारखी पेटी दिसते आहे, त्या पेटीमध्ये समाजाच्या सगळ्या वर्गाकडून सूचना याव्यात, काही मुद्दे यावेत, त्यांचा अभिप्राय समजावा, यासाठी देशामध्ये 700पेक्षा अधिक रथ हे आता वेगवेगळ्या गावोगावी जात आहेत. गोव्यातही रथ आलेले आहेत आणि ते गोव्याच्या अंतर्गत भागामध्ये खेड्यापाड्यांमध्ये देखील जातील. आणि त्याच्याबरोबर आमचे कार्यकर्ते असतील जे लोकांना विनंती करतील की त्यांची जी आशा आकांक्षा आहे त्यांची नव्या येणाऱ्या सरकारकडून, भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या सरकारकडून जे काही त्यांना अपेक्षित आहे ती अपेक्षा त्यांनी शब्दरूपामध्ये लिहून त्या एका सूचनापत्रकावरती आवश्यक असेल तर आपला तपशील देऊन त्या पेटीमध्ये टाकावी. आणि अशा लाखो लोकांच्या सूचना या गोळा केल्यानंतर, त्याचं विषयवार वर्गीकरण केल्यानंतर आणि त्याचं विश्लेषण केल्यानंतर साधारणतः मार्च महिन्याच्या अखेरीस हे लोकघोषणापत्र तयार होईल, जो भारतीय जनता पार्टीचा 2019च्या लोकसभेसाठीचा जाहीरनामा किंवा मॅनिफेस्टो असेल. पत्रकारांनी भाजपाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षाक गोंयांक खास दर्जाची मागणी आनी मीन खणीचेर प्रश्न विचारले. गोंयांतल्यान खास दर्जाची मागणी केल्यार ताचेरय भाजप विचार करतलो खंय. तशेंच गोंयच्या मीन खणीचेर खंय अजूनय उच्च स्तरीय पावंड्याचेर चर्चा चालू आसा आनी नरेंद्र मोदीच सुटावो करतलो, अशें भाजपाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांगता. तुमीच पळयात. Will this be a post-poll promise or a pre-poll promise? Well, I cannot predict that, but I am saying that the entire mining issue, the entire gamut of issues involving the mining question in Goa are under active consideration at the apex level, and therefore in a way it's a work in progress. I understand, but perhaps more patience is required, and as I have said, I know for sure that even the Prime Minister is looking into it, and therefore I would say the solutions will be sooner than later. Sir, day before yesterday, Cabinet Minister said that the Chief Minister Manohar Parrikar has given up on a solution from the centre on mining, and he said that the solution has to come from the state. What do you feel? The centre is really looking what you said right now, or is the Chief Minister doing believe? Well, I haven't read that news item. Maybe the local leaders would be able to respond to this. But I think there is nothing like a division between center and state. Both are, insofar as our approach towards this question is concerned, there is complete unanimity, let me tell you. So why would the Chief Minister tell his cabinet? No, therefore, I cannot comment on a particular utterances, a particular statement by the Honorable Chief Minister, but let there be no doubt about it that center and state are on the very same page.